Kani kadai kadudashan Meghalaya beringipiang subhai pi syakani ketup kubur mentega janmiat syaban paj kubur kibabnya ini pecwai kimat berkongsan. Yakran ke India bat Vietnam menang pengklaim ya kejingadai pedang kini ki Ari. Banjur kan Nirmala Sitaraman ba kamang tingka kan wanra ya kajing ya ringkat pedang keroi kepar bat kejok kekon. Seiso kajing yaki ke KSU kemat ke office MPSC ban penbait ya ke kenrum kenram hakar kom tungkam tungjam. Beno ke KSU kat sangut kinong bela barjela ki bembiang ki kot kisla hakar jengnek kenra hakar jaka pentrei. Bat kenduk jing e kajing pentrei kam ya ke ILP Meghalaya namar ba kedai ke jakarung jakami. Ong ubah lambor malnyang. Kubur punya. Menteri Rang Baduk Keri Narendra Modi buat Menteri Rang Baduk ke Vietnam Pham Minh kila pelong ya ke jinakran hanong ba Delhi hanya ke sengi hakaba kila peleru ya ke Army Software Park ha Telecommunications University ha Nha Trang Vietnam. Kabadai ke projek betrelang bat ke India kabala tingkah hadu $1 million. Baru arteli kiri ke lesoi ke sekolah nak benta ke jingat trelang hakaliang ke rep keriang, kostum ki kam duriau ki dawai kenbat bat hakaliang ki kam an. Umudi ulah kedauru ba ke jingat dai hapadeng ke India bat Vietnam ke nangkiu irat hakini ke shipos nam balalej ringkat ke jingkiu haga kai peteng da prapusan na ke shispa. विस्तार भी हुआ है और इनमें गहराई भी आई है। पिछले 10 वर्षों में हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया है। हमारे द्विपक्षीय व्यापार में 85% से अधिक बढ़ोतरी हुई है। एनर्जी, टेक्नोलॉजी एवं डेवलपमेंट पार्टनरशिप में आपसी सहयोग में विस्तार हुआ है। Ka Menteri Ketnat Pelah Tingkah ke Nirmala Sitaraman kala ong ba kamang tingkah keri kan wanra ya ke jingir ringkat pedeng keroi kepar ke yok kekot ke yok kam yok jam ke bahar kemiat bat ke jing bay tingkah. Kala jubab halo ka jingyatainya ya kamang tingkah jong usnam ahajar apusau ahajar apusan bat kamang tingkah ya ke Union Territory jong ke Jammu bat Kashmir na ke benta usnam ahajar apusau ahajar apusan harajat sabha mentag sengi. Kala ong ba kesokar ke ngej ka tien pira jong ke sab kasat sab ka vikas sab ka vishwas bat ke sab ka prayas. Agajuk ke po ke banjur ru ba kamang tingkah ke ai jingmut ban kershan ya ke jingatrelang hakari. To this regular budget. And since 2014, the principle which has guided us is the Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas, which continues in this budget as well and hopefully will guide for the next 5 years. The 5 years being, this set of 5 years being very critical in taking the first steps towards building a Vikasit Bharat by 2047. Ka Khasi Students Union KSU Employment Monitoring Cell kala pelong ia ka jingyaki mentagasngi ha office jong ke Meghalaya Public Service Commission MPSC agaba kala dawa ban penbait ya kemat bayadai bat ke examine tungkam tungjam ba dangshan ha MPSC jong ke post statistical officer. Hadian ba kila yaki katu kat nia kenta usyong kenor ke MPSC uba pi marwen ula khot yakren ya ke dekhot nongelam ke KSU. Hadian kene ke jingyakren uba Ruben Najar ulai tu ba usyong kenor ke MPSC ula kular ban kemi ya kejing dawa jongki uba najar ula kedau ru ya ke kenrum kenram hagaban tungkam ya ke statistical officer da ke ba kedau ba arngut ki candidate kila syajit na ke benta kawai ke pos ke balai.
we have asked for marks to be published so that all the candidates will know their marks and there will be no kind of discrepancies as to what is involved in the MCS examination. In that regard, we have seen that MPSC has agreed to that demand of us and will be publishing the marks later in the evening. The result was declared for 2 people that have successfully cleared. In regards to that, the MPSC claimed that they have made a clerical error at that point of time. From the department, there was a requisition letter of 2 posts, and we have seen that also. They have shown us the letter. Khasi Students Union KSU nong po circle ke lapelong ya ka jinglek khenra ya ka labor license ka jaka bala pentri ya ka polytechnic project ha nong kra henin ka sungi lalam ya kini ka jing khenra da president ka KSU nong po circle uba John Lingdo lembat kiwei ki dekot ha kini ka jinglek jurep ki dekot ka KSU ki lakam ba ki lalap ba ki don haduk khat sangut ki nong bala ki bom don ya ki kot ki sla ki bobyang kum ka labor license ka epic card bat adhar card Kum ta ki dekot ke seng ki la bekno ya ki ne ki nong bela na ka jaka trei da ka bakado ba ki la penken ya ka an Interstate Migrant Workmen Act ka kandai spa nyop kandai bekno gini dikhare bro te habede berkare na kalian seng ilapan ya ki ne ki nong trei barjalla ya kata police verification Yang kalian sing sawan program yu chief minister kuna sama au uang ha kata galak thai khubor apa boran room siapa state Meghalaya umdan kam ya kata work permit te habe bine kalian sing gimnam ndam bagin yai be nang yai khanra be ya kini gibar jala bidwan tre apa kini gari be jum UMLA berim ke nong krem uba lambor malnyang ula ong ba ka jinglong ka Meghalaya ka dei kum ka khardop shikiwei pat ki jela ka long kum uding pengkyang hagaban pentrai kam ya ka inline permit lani ka ILP ula banjur lo ka jing don kam ban lap ya ki lat ki lenti ban pelaj ya ki nong shong shnong na ki jing e hagaban pentrai kam ya ka Eastern Bengal Frontier Regulation ka praspa nyopulai uba lambor lo ka dau ba ki jela kum ka Manipur Mizoram bat Nagaland Kibadonnya ke ILP kimlong kum ke Meghalaya. Ulah kedauru baka yeng dor ba thau an kala pediang yakne karai ban pentri kam ya ke ILP na ka jingkershan jur jong kisteng bahalang bat kilanang but dien yakne kamat bat ka soka pedeng. Mangi kibon ra ya ka resolution hapo ka flow jong ka house hapo assembly ya ka ba da koi ka sur ilai menjur banwara i ka resolution bat ka ju hi ngilara lapha hapo ka Ministry of Home Affairs, Government of India. Temdei ke bangi supakai, iaitu ke resolution kamdei ke bangi penbiak jupat ba, itu resolution mo kalong serious. But habang ikren sethi kamut kidon ki plus ki minus. Ong ik sang balang ki ong ikwa ka ILP. Ngiru kaju kasor ngong ngidawai ka ILP. Te kumno manginwan ra ikata. Namar kawai hi ke bang ang si kalong ba kani kadi ka gateway jong ki state ki babun hapon northeast. Te ini kendet ibangin ha panya tai bha panya pensutho bha hakano kulti ka bangin ha pan pentlun Shekhmat hakabide bat ka inline permit Ka jingpen kenria yakinong di madan na khandai lat on sependep no haswa ka khasan terik unai la umentri ketnat jungo kai uba pol lingdo ula pentip ba ka kam ban pen kenria yakinong di kelaya Shekhmat habakren bakla pathai khubor uba pol lingdo ula ong ba unya kren ba usembut mentirang ba ubadei khmi yakatnat penroisor uba sngau bahalang dhar hasho banyak Shekhmat bat keni ka jing terwa ka soka kalarai ban penbenai ka khandai lat kum ka jakaya ka jat ki pai ba hakaba onom sha yi kali banyak But we will have to ensure that whatever relocation plan for them, as we have spoken in the past, that will be they will be suitably accommodated, and we should be able to see this through within the next couple of weeks or so. But I will again seek
the final word from Deputy CM in charge urban affairs is under his turf. MDC ke nongkrem ubah lambor malngyang nin ke singiu la IT ke work order ke ba Shongdor Shipolak tingka sya ke principal jong ka Salem High Secondary School bad ulah thung ya umau nongrem bantai ya ke Kamra School bathemai labai tingka ya kani lembaga Chief Minister Special Rural Development Fund ke ba penpau ya ke jing treshitam ubah lambor ubah lala ban penyo ya ke NOC na ke soka jela ban itu ya ke school abakran ha ke jing elang ubah lambor la banjur ya ke jing kongsan ban kentiu ya ke kena pulie da ke baong bakilong ke lawai jongkari Patram penslam tang hapo prabnai wangan ai gani pura Shipolak ban ngelawan ra ya ka work order mentar singi kablong Shipolak nawanta kani ka building kamdai banga ai nawanta ka Salem Higher Secondary School kamdai banga ai nawanta ka school managing committee ni ai ka nawanta bakan long ka yin nawanta pa pinyo apan ritangan bakan ai gijing higay nawanta jumpi ikon samlabi jwa Meghalaya Grassroots Music Project lane ke MGMP kadai ka jing trai ka bathmu ban kentiu ya ketem ke put tenrai Meghalaya la seng nongrim halo ka riti dostur ka ba riuspa jong ka than chtai lam mingi ke MGMP ka trai shitom ban yarap ban kershan ban penpau perthai ka sap ka phong jong ki trai jela abakren chikila patai khubor uba Andreas Anwar bat uba Jeremy Maulong jong ka Opus Production kila kedau ba ke MGMP ke wanra ya ke rensan na ke benta ke nong put nong tem badang kieu bakin la ban pen i ya la ke sap ke phong hakmat ke nong pet kai ba ban yo e ke jing itu shabar ke tan ka jing tmu jong ke MGMP ka yaine scam ban penne bat ban le kemen ha ka ba dei bat ke put ke tem tenrai jong ke Meghalaya kat ban nang kentiu ya ke put ke tem ke juk menta hapo ke jela so many friends who depend on the music industry. After which, as you can see, this is the best people. You can see that we have a lot of artists here who are part of this conference today. The reason we especially invited these artists is so that the press fraternity gets an opportunity to interact with these artists personally on a first-hand basis. Ka Directorate of Sports but Youth Affairs lemba ka bor Senchar District jong Southwest Khasi Hills District kala IT ya ka check ka ba Shongdor Arpolak tingka sya i meiet kemoin lang wa lang ibalong inong mare na Meghalaya iban le isim benta ha ka Lempung Pan Pacific Masters Game ahajar apusau ka ba khatlai ha Gold Coast Australia ka ban long ha ubnai naiwing ahajar apusau ka bor Senchar District kala ajing kershan ya uba Bening Starling Koi u coach ubal net senran lang ya ime cha Australia lemba ka Chief Minister Youth Development Scheme u Deputy Commissioner jong Southwest Khasi Hills District uba ti lingwa ula kentho ba ka bor Senchar District kala karpat ru ya ki pat ba banyano senyang ban kershan ya ime ibelong ka jing sarong ya ka jela Meghalaya Negara सरकार नका बनता के जमा बट आई खुले रोई के ने के Mentang ini pek ke jinglong jiman ke sembeng hanong ba shlong ka jing shet kalong apusau point real degree Celsius but ka jing kriat kalong khat pra point lai degree Celsius ka jing sngam kau hau kalong nyop khandai nak spa men step ba pra pun nak spa jan miet ka jing hap slap kalong not point khandai millimeters kala bandon ka jing hap slap ka ba malu mala bat ka jing tiet upar that hak ba bon ki jaka Shuaban poi syek bekut jong tup kubor ni pek biang sa asian ni kini kimat bekongsan. Ya keren ke India bat Vietnam menang penkelain ya ke jingadai hapdeng kini ki ari. Banjur kandil mela sitaraman baka mang tingka kan wanra ya ka jingarengkat hapdeng karoi kapa bat ke yok ke kod.
Saya sok ke jengik ke KSU khmat ke office MPSC ban penbej ke kenrum kenram hakarukom tungkam tungjam. Beno ke KSU kat sangut kinong belaba jela ki bambiang ki kot kisla haka jinglek kendra haka jaka pentrei. Bat kenduk jing ke jing pentrei kam ya ke ILP Meghalaya namar bakadei ke jakarung jakami ong ba lambor balngan. Te parlok katung na poi shibakut jung tup kubor jing mentaga janmiet hadu bani shamek pilasai kesni haga cukupo kebeli shibuni pi baro. Of his ministry.